tongit lakap la sit laka ja ngal kap mo samsum rak ra bajis makik man lai ko som phomun to kyo ra kwin sapol kin man lai ko som crime sigya chi to wan ra ka kin country on tungin jarang we parliament lak terrorist attack sam la ja unang chong sha mo thum da si to ma to ja security personnel thum da si to ma ram san wi dam nangin un ta kha thap bo to wan ra ka anja an terrorist attack sam la an to chmui ra un lau tar mo ban sum da kha thap bo ra ka anja an ngin anja ra lau hing kin ka mo ra sma da kha thap bo ra ka ra to anja an dam he ra vice president ra ka ra anja rajya sabha chairman cp Radhakrishnan ra ka prime minister Narendra Modi ra ka yun minister anja Piyush Goyal dum to ra ka Jitendra Singh dum ra Kiran Rijiju ra ka Arjun Ram Meghwal dum to an san chmu ga ron ra nei ka chong sham mo thum to si to ma to san wi tap naw ka da la ngin da to una ka anja Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu ka anja ngo ho wai DGBR Lieutenant General KT anja Lieutenant General anja Raghu Srinivasan dum to ra ka alek sham mo biaro hela prak la chok chong dolam to san wi ngo ho la shopping ka ta ka alek tawang lek ra ka tawang hai deputy commissioner anja MS Namgel Akmorum to ane hosin ka da khai thau po ra ka to anja an meeting gung le rawan wing run ra nai ka alek to kin ka bong hila alek bong tong tram to ane ka pat ngu ra ka san wi ka pat phai dam he ka anja an meeting ma sma da khai thau po ra ka chief minister Pema Khandu ka thona ka anja an bong tong ngu na hela ka king la gung ring samun ra ka alek shamu alek military force chong dan san kan ring samun da thona ka hi ka kin country ba alek military ring samun ra ka ahena ka socio economic dom don ring samun da khaina ka tawna kara anja king Arunachal Pradesh deputy chief minister tournament dum to anja an kawan ale ngo we botanical garden dum to ngu la anja an ale tenga pani de kam anja ngu la ani thong na ka lek na ka da la to ka khaina ka anja an garden ngu la hen la ka on do king la gung la king state gung la pha ale rich biodiversity dum to ani ring ka tha mang ma pang kan da thona ka ura ka yu ka thona ka anja hen ka sak section pit dam le dam ring ngin ma chun na thona ka ura ka hen la ka kin ale flora dum to ura ka natural ecosystem dum to an ring tha mangda thona ka ahela ka ora ka mr men ka thona ka anja amsum kam sum ha king long ring samang ma bang khane da ora ka sak sik kan ring samang da thona ka ahela ka to wanwa ka ja chief secretary ja Manish Kumar Gupta dum to anjan ka ngo meeting mo tha ka anjan no state level high power steering committee dum to an ring sma da khara bora ka anja an ting gung don kin ale smart city kam mission kam jan gung la ani sau này cả tung long ra cả sau này cầm cái long jam tam hi kam meeting tha ka da khata bo ra ka to jan king smart city won ja pasikat ura ka itan ka dum to an ring sau này ka develop la long la sau này kam ka long sun tam hi kang khreu ka da la ahela ka to wana ka anja tin country gung chumui ale campaign mo samun ja प्रशासन गांव की ओरम दो जा लाउ हिंकिंग तरमक तेन anja an campaign chuli mun wana ka to anja an campaign ahela ka wana alag good governance week dum to an mi dam smang da khara po ra kara an campaign anun anja an lai kep monat mo ka tarmuk ten da bi lak smang da khara po wana kara to anja anung da to deputy commissioner hayol labas phonsri district dum to san hechumui prak la chong da khara po ra ka an meeting la chu play ka da la to na kara anja an campaign ahela kon alag chong sin chong dolam to king la bung ani sau kon ka king governance ring fit ra kam san dam ka ring ra ka san schemes government la khabu mun san ni ring ka to fit dam hi ka anja an meeting sama da kha thau po to wana ka da ango ho we anja kin state gung le ale pampre gung district dom dom gung le sau mo alag government employees chong to san hun ni tong what few ka da la ra ka anja anun wa election duties service dom to hana ka sama da kha thau po ra ka da anja san election ale to voting mun ngo ale sau mo king ale government employees chong to san na ni tong what few ka da la ra ka da anja an wanwa to panchayati raj dum to election sum lau hingking le tarmo kan sum na khara po to una ka anja an gung le on to ale voting center on anja district library office dum to hipya lak ne ta thau mun ra ka indoor stadium sagali dum to nang sla ra ka anja adc office dum to balejan ra ka kimin lak ta thau mun na khara po an center on to wanra ka anja parak rashtriya sarvekshan lau hingking tarmong ban anja Arunachal Pradesh anja an chumui ra on kep mon rang le ko da khata bo anja chumui ra singap mo tam rang singap mo tam gung le na khata bo mona ka anja han la ka to sak section pha anja class tam ni ka nat mo gung le on tek sit ka
anja hila ring progress da dat la da khata po hilaka to una kara anja kin ale samo state gung le ale defense personal chong to ka ex serviceman chong to king government kang kam ka chong to san kang on to ale free and competent legal support mo fit da phi kang anja king Arunachal Pradesh state legal service authority dum to anja hilaka to alang kin state gung le ale itangal legal aid clinic for dam hi to la dam hi tang thau da khata po ra ka anja hilaka on ro to ale san kam mon to vir parivar sahitya dum to an gung smon da khata po ra ka anja hilaka ale shau mo kam ka chung to san ni an ring ka ale wing pha property dispute dum to ra ka welfare schemes san ring ka than ra ka matrimonial matters dum san dam he ring kam da khata po hilaka to na ka cabinet hilaka anja ale economic affairs dum to ani approve ko ra khata po ra ka anja ani chair ka na prime minister Sri Narendra Modi ra ka sun ka khata po ra ka anja an ani approve ko da la an policy on ni ho ra ka to anja hilaka on kin pa gung ale economic sun ra ka ale shau mo ale call ale olai san ne ka ring ka oni tong leng dam ka ani shok ne export ka dam san ne khra da la to na ka anja senior ra ka employment advisor anja chakmun alok chandra dum to anja an ka khaina ka to ale ka tan ro anja new labor code dum ton tu ras mong na khata ko ha ka ahna ka na king ale shau mo country gung labor chong to san nong kang ring samang da khaina ka ra ka anja hana ka alek shamu kamam ka chung to san ring samang san kang la khre ka hura ka anja an lai wani ka to anja na chimok mo sam ja annual general meeting sun la hura ka anja annual commission sun la nang ta ka khata bo ni deli le to hura ka an sam mo na kin ka man lai kong sam wan pro man hura ka to